reka nongere mbaramutse mbifuriza amahoro ya nyagasani mukomeze mugire igitondo cyiza. nitwa Emmanuel Makdami, iyi ni World Rest. iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. banywanyi inshuti zacu mwabonye mutandukana, muri kumwe na Thomas Kamirindi. bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC tubategurira kandi tubagezaho ibi biganiro byose turi mu ngo zacu, buri wese iwe, mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona. mbaje kubifuriza uwa gatandatu muhire mwese nshuti banywanyi. gahunda y'iki gitondo ni amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari arimo amatora iwanyu mu ntara. amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. muri Uganda, komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida Museveni yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo bundi kuwa kane. Perezida Museveni agiye gutegeka manda ya gatandatu. hagati aho imirongo ya internet yose iracyafunze muri Uganda, ariko umunyamakuru wacu w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Inyashiyusi Bahizi telefone ye irakora. yaganiriye na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Ignatius Bahizi, ku munsi wa kabiri nyuma y'amatora yabaye aho muri Uganda, komisiyo y'amatora icyo yatangaje cya nyuma watubwira muri uyu mwanya ni iki? Komisiyo y'amatora imaze gutangaza ko ubu Perezida Museveni akiri imbere n'amajwi 61.9%, akaba agikurikiwe na Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi n'amajwi 30.9%. kandi iyi komisiyo y'amatora ikaba ivuze ko iri buze gutangaza indi mibare y'agateganyo saa tatu za mu gitondo. ariko ikigaragara nanone ni uko nubwo Bobi Wine amajwi atarimo guhinduka cyane, mu ishaka rye rikiri rito cyane hamaze kubonekamo abashinga amategeko benshi, kandi batsinda abashinga amategeko mu ishaka riri ku butegetsi. bamwe bari bamaze igihe kirekire cyane ari abashinga amategeko. abo uvugana bahe n'abasanzwe ari ba minisitiri ba Perezida Museveni? Abenshi kuri bo aba hafi 20 basanzwe ari abaminisitiri kandi bakomeye cyane. bamwe bari bamaze hafi imyaka 20 ari abaminisitiri, barimo na Vice Perezida Edward Sekandi wabaye umushinga amateka kuva muri 1995, n'ubu akaba yarakiri umushinga amateka kandi ari na Vice Perezida. harimo ndetse na minisitiri ushinzwe iby'itangazamakuru n'ikoranabuhanga, minisitiri ushinzwe iby'ubucuruzi, n'abandi baminisitiri bakomeye cyane bagiye batsindwa n'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane irya Bobi Wine NUP hamwe n'irya FDC. uvuze amajwi ya Perezida Museveni n'uwo bahanganye cyane Bobi Wine, abandi bakandida baza kwiha umwanya? abandi bakandida nakwibutsa ko hari abakandida 11 bari barimo kwiyamamariza uyu mwanya. ubwo ukuyemo Bobi Wine na Perezida Museveni haba hasigaye abakandida 9. abo bose barimo gusangira hagati ya 0.6, 0.7, 0.8, uretse wa FDC uri ku bice 3.6%. abandi bose uteranyije amajwi bafite ubu ntabwo barageza n'10%. hari icyo Perezida Yoweri Museveni yari atangaza kugeza ubu, cyangwa se Bobi Wine ubwe? na n'ubu Perezida Museveni ntacyo aravuga gitandukanye n'icyo yavuze akimara gutora ku munsi wa gatatu, ubwo yavuze ko ibizaba mu matora n'ibizaba bibaye mu muco azabyemera. nta kindi kirenze aho yavuga, uretse Bobi Wine watangaje ko abwira abanyamakuru yuko urugo rwe rwagoswe akimara gutangaza ko we atemeranya n'ibirimo gutangazwa na komisiyo ishinzwe amatora, avuga ko irimo gutangazwa bitandukanye cyane n'ibyabaye kandi ko byabayemo uburiganya bwinshi, ndetse anavuga ko afite ibimenyetso simusiga bya video byose yakuye hirya no hino mu gihugu by'aho uburiganya bwabereye. yavuze ko azatangira kubisohora ariko internet isubijweho. kandi akimara kubitangaza nyine igisirikare n'igipolisi bahise bagota urugo rwe, kandi igisirikare cyabyemeje kivuga ko ariko kuhagota ari nta kindi bagendereye kibangamiye Bobi Wine, ahubwo ari ukumucungira umutekano we kubera ko ari umuntu ukomeye. ibyo byari ejo kuwa gatanu komisiyo y'amatora igitangaza amajwi y'agateganyo. uvuze kandi ko mu kanya saa 3 komisiyo yongera igatangaza andi majwi bitewe n'uko ibarura rigenda rihinduka. hanyuma se urebye uko uturere twa Uganda duteye,
ari perezida Yoweri Museveni, ari kandida Bobi Wine, aho biganje cyane mu majwi watubwira ni hehe muri make? Nakwemeza ko Bobi Wine arimo kugenda atsinda cyane cyane mu mijyi nka Kampala, Jinja, Mbarara, Entebbe, Wakiso n'ahandi. Aho ni cyane cyane hagati mu gihugu mu bwami bwa Buganda, ariko perezida Museveni arimo gutsindira hejuru cyane kure n'umujyi wa Kampala, mu byaro nka za Gisoro, Kabare hafi n'umupaka w'u Rwanda, Ntungamo, Mbarara, Kasese no mu majyaruguru y'igihugu, intara za kure cyane hose ni perezida Museveni urimo kuhatsindira. Kandi ikintu nakwibutsa ni uko mu byo batangaje byose bingana n'amajwi 40.2% ku majwi yose y'abantu bamaze gutora, kandi hiyandikishije abantu 1,18,000,000 zigomba gutora. Abamaze kubarwa rero kuri 18 ni 7,200,000 bingana n'uduce 40.2%. Bivuze ko haracyari amajwi menshi yo kubarura arenze hafi 48%. Ignatius, ikibazo cy'umutekano cyane mbere y'amatora yabaye ejo ku wa kane ni ikibazo cyari cyahangayikishije abantu benshi cyane. Ubu mu ijoro ryakeye Kampala, ndavuga ejo ku wa gatanu ku manywa na nijoro, naho utuye tuvuge naho wabashije kugira umutekano wari uteye ute? Na n'ubu nta kintu cyari cyagaragaye gishobora kuba cyateje umutekano muke, kuko abasirikare n'abapolisi bari banyanyagiye cyane cyane mu mujyi wa Kampala n'uduce tuwuherereye, dore ko ariho Bobi Wine n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite abashyigikiye benshi cyane. Aho bwiriye rero igisirikare cyari kizenguruka, bari mu modoka zabo n'abapolisi, bari mu mihanda bagenda. Ariko kandi n'ikindi ni uko ubu nyine turi mu bihe bya COVID-19, akaba ari umukwabu gutangira guhera saa 3 z'ijoro, bituma bivuga ko abantu baba bakinze baryamye. Ubu twavuga ko umutekano kimeze neza, ariko kandi kubera ko bakekaga ngo Bobi Wine aramutse yanze birimo kuva mu matora hashobora kwaduka izindi mvura, abantu bakigaragambya ko byabaye mu kwa 11. Niyo mpamvu ubona abasirikare benshi bagerageza kuba hafi cyane naho aba Bobi Wine afite abantu benshi, kugira ngo haramutse hagize ikiba babe babihagarika. Ndagushimiye cyane Ignatius Bahizi. Ubwo uyu munsi ku wa gatandatu urakomeza ukurikirane uze kutubwira uko byifashe. Murakoze cyane bwana Karekezi. Merci beaucoup. Merci Etienne. Merci Fatou. C'est bon, c'est combien approximativement? Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi. Ndizera nashidikanya ko amakuru yo ku ijwi ry'Amerika yabaryoheye kandi mwayakurikiye uko yagenze yose. Yavugaga ku gihugu cya Uganda ku bijyanye n'amatora amaze iminsi ari kuhabera. Nizere ko mukomeza kugira ibihe byiza, ariko mbibutsa gukora subscribe kuri Worldrens TV kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe kandi amakuru yizewe. Nitwa Emmanuel Macdami, mukomeze mugira ibihe byiza.